Chika. Mikomba ndeba koti. Atana mikomba wana. Wanaanza kazi kale. Breve. Kusha kuna wezao. Kama ndio moto ya manda kuna sokoni. Agira. Acha piga moya. Vugana ibintu byongeye gumbisura hagati muri Fizi ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika hafi neza cyane na Baraka ahitwa Marindi humvikanye urusaku rw'amasasu byahinduye isura mu gihe kandi muri Barikare ibintu bikomeje kugenda bizambazamba cyane. Tayari over nyuma y'ijambo rikomeye ryavuzwe na Kisekedi Chilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya mbere ruhuhuma 2026 bimeshanje zongeye kuba bibi cyane, umutekano wongeye guhungabana mu buryo budasanzwe. Bihagaze gute? Ni ibiki biri kuba? Ni ibiki biri kujya mbere? Amakuru dufite aragaragaza kandi aravuga ibiri kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi kuri ubu Kisekedi Chilombo yamaze kugaragaza isura yo kongera kurwana, yewe mpaka yirukanye mu 23 wice byose yigaruriye, aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi yaciye amarenga ko atazemerera abanyamuryango b'ihuriro AFC mu 23 kwitabira ibiganiro by'amahoro bizahuriza hamwe abanyekongo b'imbere mu gihugu, ahavuga uti nimuze mwese abanyekongo twihuze maze bariya bo muri AFC tubarwanye dufatanyije tuzabatsinda. Nuko deal yayipanze. Dusubiye inyuma gato basangira ngendo, mwibuke neza mu kwezi kwa 12 2025 nibwo byavuzwe ko ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi buri gutegura ibiganiro by'amahoro bizahuza abanyekongo babifashijwemo na Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe João Lourenço. Amakuru ya mbere yavugaga ko bishobora kubera Kinshasa kandi ko mu bazabyitabira harimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi barimo abo muri AFC, ariko nyuma bizavuzwe ko bishobora kuzabera i Rwanda muri Angola cyangwa se i Lome muri Togo nk'uko bigaragara mu kiganiro cyagiye kiba kenshi. Umuyobozi wa AFC Corneille Nangaa ni kenshi yagiye yemeza ko Perezida Kisekedi ndetse Perezida Angola yabasabye kuzajya mu biganiro, ariko iri huriro rimusaba kugaragariza aba bo muri AFC itandukaniro rizaba riri hagati yabyo n'ibibi byabereye muri Katari, kandi niba ibyagezweho i Doha bitazatakaza agaciro. Mu kiganiro yatanze Igoma ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2026 kajya ikinyamakuru Igihe, Nangaa yagaragaje amagambo akomeye aho yagize ati imishyikirano ya Doha igomba gukomeza kuko ariyo izakemurirwamo ibyo AFC na leta ya Kongo batumvikanaho, hanyuma hagakurikiraho ibiganiro bizahuza abanyekongo. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere 2026 Kisekedi yakiriye abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo, abasobanurira uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bw'igihugu. Yanahamirije ko ibiganiro by'abanyekongo nibibaho bizabera ku butaka bw'igihugu cyabo biyobowe ndetse binahagarikiwe na leta. Kisekedi mu magambo ye ati ibiganiro biramutse bibaye bizabera ku butaka bw'igihugu bikayoborwa kandi bigategurwa n'inzego z'igihugu hashingiwe ku itegeko nshinga n'amategeko y'igihugu n'amabwiriza ya demokarasi. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko ibiganiro by'abanyekongo bitagomba kubaho kugira ngo ababigabanye ubukana bw'icyo yise ubushotoranyi, kandi ko adateze kwicarana ku meza y'ibiganiro n'abashinja gukorera abaturage ibyaha. Ati ibiganiro yego, ariko ntituzabigirana n'abakoreye abaturage bacu ibyaha.
leta ya Kongo imaze igihe ishinja AFC gukorera ibyaha mu bice igenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru biri mu bwicanyi. Inama y'abaminisitiri yateranye ku igerekerezo rya 30/2025 yibanze kwiriya ngingo cyane cyane mu mujyi wa Goma na Bukavu. AFC iragaragaza ko ihuriro ry'ingabo za leta Fardc ari ryo ryakoreraga ibyaha byinshi mu bice byambuwe, ihamya ko Igoma, Bukavu no mu bindi bice bitandukanye bafashe umutekano uganje kandi abaturage baho babayeho neza, ariko rimwe na rimwe humvikana amajwi y'abavuga ko ibintu bitameze neza. Reka tuje ku mirongo imbere y'urugamba twumve Roko Informa Karemba Aimable tubwira ibiri kugenda biba. Bwana Karemba Aimable ongera uramutse neza? Mwaramutse neza, nongeye kubasuhuza. Nubundi turacyari mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu. Bwana Karemba Aimable turagira ngo tubwire situation ihari ni ibiki biri kujya mbere ku mirongo imbere y'urugamba kugeza ubu kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya mbere Ruhuhuma 2026. Urasanga rero urugamba rwongeye kuba urugamba rwongeye kumera cyane. Agace kitwa Marindi kumvikanyemo urusaku rw'amasasu rw'imbunda nini n'intoya. Bumvikanye ryari? Ni amasasu yumvikanye mu masaha ya mu gitondo hafi saa 12 za mu gitondo, ariko tuvuga tuti urusaku rw'amasasu. Reka tubanze tuhoze tumenye ibyarwo. Yego. Bitavuga yuko rero ku ruhande gisirikare cya Fardc ndetse kandi Fdnb harimo umwuka utari mwiza ku cyitwa Wazalendo, zisa naho ziri gushinzwe ubugambanyi. Yego. Ni Wazalendo ziyobowe n'umugabo witwa Nshimiyumukiza Venusti. Izi ngizi ngira ngo zizwi ku izina rya Wazalendo zikomoka kuri FDL, iyi ngiyi izwi nka Nonaha. Yego. Ibi rero bivuga yuko nyuma yuko imaze iminsi igaragaza yuko ishaka kwiyomora igasa n'ayikora icyitwa umutwe wabo wihariye cyane witandukanye na FDN, none ikitandukanye na leta ya Kinshasa. Abantu bagabyeho igitero rero mu masaha ya mu gitondo ahitwa Imarindi, bikanavuga yuko izo operasiyo guhera ku munsi w'ejo FDN yari imaze iminsi iri kuzitegura. Yego. Ni operasiyo navuga ko zakoranywe ubuhanga budasanzwe, kuko biravuga yuko ahantu basanze abo Wazalendo bari hafi n'igisare kiri hafi na Marindi mu gasozi kari ahitwa ku musozi wa Nduba. Yego. Niho bivuga yuko rwose ahangaha babakubitiye bakabasanzasanza nk'uko babishakaga, benshi muri bo bakabambura imbunda. Yego. Marindi iri muri Baraka rero n'ubundi ibibaye nyuma yuko n'ubundi ibice bya Baraka urari igisirikare cy'ubundi bari bamaze iminsi bavuga yuko gukorana za Wazalendo bino misozi yegereye Makunji, Marindi muri Baraka no muri ino misozi yegereye ahitwa za Peniyakere, ibi bintu bishobora kuza guteza ibibazo bikomeye cyane hagati muri Fardc na Fdnb. Ibi ngibi rwose Fdnb yakomeje kugenda inasaba ibihugu iti twebwe gukomeza gukorana na Wazalendo akenshi na kenshi hari igihe bituma turasa ubuhumyi, hari igihe bituma intego zacu tuzigeraho neza. Abati kuko abenshi muri abangaba hagati ubwabo Wazalendo hagiye harimo umwuka w'ubuntu wo kutumvikana. Bati niba ari Wazalendo muri FDL bamwe bavuga bati aba bavuka aha abandi bavuka aha, ntibumvikana, ukajya kumva biciyemo ibice. Yego. Uko kwita icyo rero bikaba ari no guteza kuba natwe intego yacu tutageraho neza nk'uko bisanzwe. Niyo mpamvu rero wumva yuko izo Wazalendo za Venusti ziyomoye kuri Nonaha, bivuga yuko rwose zagabweho igitero mu buryo butunguranye. Yego. Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane ku mirongo ku rugamba, n'ubwo Fardc leta ya Kinshasa bavuga yuko bagomba gukaza ibitero, bavuga yuko bagomba gukaza imirwano, ariko nanone cya kibazo cya Wazalendo kiragenda kikagaruka. Ugasanga hagati muri Wazalendo aba Wazalendo bisanze ari aba FDL bari muri coalition muri rusange, ntibumvikana n'Abazalendo basanzwe bari abaturage bavuka mu ntara zitandukanye cyangwa muri teritori zitandukanye. Ugasanga rero ni ikibazo n'ubundi akaba niyo mpamvu bivuga yuko icyitwa kurasana kwa nabayeho gukomeye cyane, kuko bivuga yuko n'abasirikare babiri ba Fardc bakomerekeye. Hahise hakurikiraho iki Aimable? Ubu icyakurikiyeho ni ingamba zafashwe na Wazalendo nyinshi zimaze iminsi zoherezwa
muri iriya misozi yegereye ahitwa za Katongo muri ino mirambi ya Muheta hafi y'ikiyaga cya Tanganyika muri Uvira. Yego. Bagabanyijwe barabadirisha bahakura abazarendo bahazana abasirikare b'abarundi bahazana Ibu Special Force dore yuko n'ubundi abarundi bo n'ubundi nk'uko nakomeje kugenda mbikomozaho bakomeje kwisubira yuko wazarendo nibuze bagomba gukwitwa akanyafu bakajyanwa mu misozi ya mu misozi yegera hariya za Bururi mu kigo cya gisirikare bakajya gutorezwamo hamwe n'abandi basirikare ba Fardc bari guhabwa amabwiriza n'amategeko n'indi myitozo njyarugamba akaba aribwo bazanwa ku rugamba aho bivuga yuko rwose abarundi bavuga bati nibuza nka wazarendo batari hasi n'ibihumbi nibuza bine baramutse bajyanwe mu Burundi bakagira ibyo babwirwa cyangwa ibyo batozwa nibwo baba bafite ubushobozi bwo kuba bari kumwe n'abasirikare b'abarundi kumenya buri ku rugamba abona yuko abarundi bose bakomeje kugira ibyo banda cyangwa se kugira ibyo basaba uko umunsi ugenda uzaza. Naho kugeza ubu kuri kesi y'abazarendo ba Ngoma Nzito ba Muri biragaragara ko bariye karungu. Update kuri bo kugeza ubu ni izihe bwana Karemba Aimable? Ku ruhande rw'aba muri Rakutumbaho ni mu misozi ya Sanje basanga ariho bisanze n'ubundi bari kugenda baza ni mu misozi iri hanamiye mu birambi iri hasi n'ahitwa imisozi yitiriwe ibikuru bya Nyamurozi hano hafi imisozi y'Imwenga niho bari kuzamuka bava hano za Kanyembelembe na za Kabume na za Kabubembe bazamuka ku muhanda RP 1333 bagana mu byerekezo byegereye ku bikuru bya Nyamurozi. Aba ni abashaka kwinjira mu misozi yo muri Minembwe ariko mu misozi yo muri Mwenga nanone babihurizamo hamwe no kuvuga bati twebwe turicamo ibice bamwe baraza mu misozi yegereye Fizi yegereye mu mihanda ihuriyemo na Fizi Karemi na Minembwe abandi bajya ku muhanda Route Nationale 5 Sanje bagana mu byerekezo bigana za Lungutu aba nibo bazaza mu gitero muri Bukavu nyuma y'uko n'ubundi operasiyo z'ubutasi n'ibindi zikomeje kurana igisirikare cya Fardc banakoresheje abazarendo n'ubundi bivuga ko bari gutegura intambara ku rwego rudasanzwe kuzana abarwanyi cyane muri ibyo bice kuko twirwane yarashinja Burundi kuzana abasirikare benshi ariko no ku ruhande rwa leta naho bagashinje mu 23 wowe biri kuri tere nibihe urupango ry'abari ku ruhande rw'23 muri position baherereyemo barazana abasirikare ndetse kandi amerede twirwaneho no ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi na Fdnb urabona kugenda bazana abasirikare benshi cyane. Yego. Ibi rero bigaragaza yuko n'ubundi byanga bikunda ibi bice bitandukanye by'imisozi ya Minembwe ikigiye kuba kidasanzwe ni imirwano ikomeye ishobora no guhindura isura mu ishusho fatizo itandukanye niyo twebwe twabonaga cyangwa se turi gutekereza. Mu buhe buryo? Mu buryo bw'ihangana rikomeye n'ubundi rishingiye ku mibare myinshi y'abasirikare bazanwe muri ibi bice. Kugeza ubu kubirebana no kugira ngo imbaraga zongerwe cyase hongere hagira igikorwa byabihagaze gute kubirebana na bari abacanshuro ese muri iyo side Kivu nabo bari ku mirongo imbere y'urugamba bahagaze gute bari gukora iki kugeza ubu? Abacanshuro cyane bice bagaragaramo boherezwamo baragaragara muri Ruhira cyane mu misozi ya za Kazinjira hagiye hagaragara abacanshuro benshi mu misozi za Kiriba ariko nanone byagiye binatangira nyuma y'uko deployment zagiye ziganza cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc imisozi ya Fizi yagiye yoherezwamo abasirikare benshi b'abakabota ndetse kandi n'abacanshuro b'ababirigi mu duce twinshi dutandukanye rero bigaragaza isura nshya y'imirwano mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Reka turebe n'ubundi biri kubera mwabira bice bya Poezero hanerutse kwigarurirwa. Ese kugeza ubu haba wenda hari ugusubiza inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga? Yana gusubira inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga gusa abarundi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagabe ibitero byo gusubiza inyuma emerede twirwaneho ndetse na 23 ariko mu mbaraga zikomeje kugaragazwa na Fardc imbaraga zikomeje kugaragazwa na Barundi mu gusubiza inyuma 23 urabona yuko
ku ngufu ziri gutangwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no guhangana bikomeye nta musaruro muzima birafata uretse yuko wenda ku ruhande rwa MRDP twirwaneho nabo akenshi biri gusanga imbunda ziganjemo atari za machine gun nizo bari kuzana muri ibi bice kugira ngo barebe uburyo ki bashobora kuba bahangana mu ishusho y'uburyo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri gushaka guhangana urabona yuko nabo mu cyo bashaka atari advance bagiye bazana imbunda nyinshi mu misozi zegereye za Kamaranyundo hano hafi y'imisozi zegereye za Pozero mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babe bagaba igitero ku ruhande rwa MRDP twirwaneho ndetse na M23 mu buryo bwo gukoresha imbunda za artillerie cyane batereka bashyira ibikoresho mu misozi itegamiye cyane n'ubundi ino Pozero. Yego. Naho mu Minembwe na za Fizi ho kugeza ubu impinduka mu bijyanye n'umutekano ni izihe kuri buri ruhande, yaba deployment, yaba baba bakoze reprise strategique cyangwa se abakomeje gukora counter attack? Mu misozi Minembwe uri gusanga wenda mu misozi yegira hazaka kuko misozi yegereza Kamombo niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bari kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi. Yego. Cyane cyane rero imisozi ya za Kamombo, imisozi ya za Kakugu ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyane mbere ko akenshi ariho ngo banabarizwa. Yego. No ari kugenda hagaragara abasirikare benshi cyane n'ahegera ahitwa za Tumungu no misozi yegere ahitwa za Bashiro Murembe niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bamba 23 bari kugenda bazarwa. Iyi rero ni misiyo ikomeye cyane n'ubundi yuko M23 ishobora kuba yakongera igasuganya ibisanda abasirikare bashobora kumanuka ahitwa za Kakomba na Sibatwa aberekeza abasirikare muri pozisiyo zegereye za Makombara nyuma y'uko n'ubundi ruhande rw'umutwe wa 23 bafite gahunda yo kumanuka kuri uriya muhanda wa National 5 bava muri pozisiyo za Makombora za Makambola aberekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Mbaraka bakajya gukuramo iriya misozi yegereye Mukambi, Kaniyekere, Kagera, Kalenga ndetse kandi utibagiwe Makunji kuko bafite ubwa bukomeye muri M23 nyuma y'uko Fdnb ikomeje kugenda izana abasirikare benshi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa za Karori n'ahitwa za Rubombo. Yego. Naho mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu? Baraka ho nta kindi kiri kwavugwa ni basirikare benshi bari kugenda bazanwa, benshi barakurwa mu misozi ya za Kakungu, abandi bakurwa ahitwa za Kisanga ku muhanda wa National 5, abandi bakurwa mu misozi yegereye Kalonda. Ni abarundi benshi n'ubundi baba barakuwe mu Burundi badiployinze mu byerekezo byegera ahitwa za Kavumbwe, Kiringi no misozi yegereye za Kayiba. Aba rero n'ubundi nibo bazanwa muri misozi yegereye za Kiguru na za Karonda bakahakura babazamura za Rulimba na Karemberembe babazamura muri pozisiyo za Fizi n'ubundi babaganisha mu misozi yegereye umujyi wa Baraka. Yego. Naho kubirebana na Tanganyika y'umutekano ucunzwe gute? Tanganyika yo nta kindi kiri kwavugwa wenda ni abasirikare b'abarundi bamwe bakurwa ahitwa za Mugara, Mutumbara, abandi bakurwa za Rumonge, Kanenge hariya mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abagizi neza bazi yuko ku munsi w'ejo hafi saa 5 z'ijoro Abarundi babonye imodoka nyinshi zihetse abasirikare ziri mu bwoko bwa Tata zivuye mu kigo cya gisirikare cya Bururi, bikavuga yuko harimo za FDLR zimaze iminsi ziterezwa Bururi, harimo abasirikare b'abacancuro ndetse n'abasirikare b'abarundi berekezwaga ahitwa za Rumonge. Aba rero n'ubundi bamanuka gatoya ku mato ari hafi ku mato akunze gutwara abasirikare b'abarundi bakuye muri byerekezo byegereza Mugara na za Kamenge mu gihugu cy'u Burundi, bagapakirwa amato bazanwa n'ubundi muri pozisiyo zegereye hano n'ubundi na Tanganyika kugira ngo n'ubundi aberekezwe muri pozisiyo nyinshi zitandukanye za hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Kugeza ubu kubirebana n'ibikoresho biravugwa ko ari indege za MIM ndetse na za Mirage ndetse na Sukhoi 25 zaba ziri gutegura operasiyo mu bice byo mu Minembwe.
bigahura neza kandi n'ibyatangajwe na General autoproclamé Muri William Yakutumba. Kugeza ubu M23 irateganya gukora iki kuri ibingibi kuri tere bihagaze gute mu rwego rwo kugira ngo nayo yirwaneho? Turabizi izo ndege zirahari, irabizi ibyo bikoresho bihari, gusa igihari gikomeye nuko ari n'amakuru nigeze kumva ku munsi w'ejo yuko ikoranabuhanga ryabo hari gushidikanywa yuko ryamaze kwinjirirwa. Ikoranabuhanga rya bande? Ryama 23. Yego. Ibi rero biterwa yuko ingamba zikomeye zo kurwanya ibitero by'indege za Super 25 bitandukanye, ari ukongera gushakisha sisiteme nshya zo kurinda ikirere cyabo nyuma y'uko ikirere baherereyemo akenshi babonye ko kiri kwinjirirwa mu buryo bukomeye butandukanye, no mu myaka myinshi yagiye ihita akenshi aho Fardc byayigoraga kwinjira ikirere cy'uyu mutwe wa 23. Yego Aimable, reka noneho tujyane no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho hari andi makuru akomeye nayo ari kuhavugwaho. Bifashe gute muri Nord Kivu? Nord Kivu makuru hari navuga yuko ari menshi. Yego. Ahangaha wenda ni no mu misozi y'Iwayikari, kuko niho hantu navuga yuko situation ziba ziganje kurusha ahandi muri ino minsi. Situation ziki? Situation ndi cyangwa se nziza ku ruhande zose by'abari ku ruhande rwa 23. Hari ibice bahagazemo barenze bitarimo imirwano, ariko nanone hari ibice birimo imirwano. Aha rero navuga yuko deployment wenda nizo ziganje cyane ahitwa za Nyiritekere, Busolongi no ndetse zegere za Kirambo, ahandi rwa Fardc, aho bavuga yuko bashaka gukora inzira yo kwinjira ahitwa za Kinigi na Mifuti n'iriya misozi za Kazinga. Ni mu gihe kandi hari n'amakuru avuga yuko imisozi yegera ahitwa za Taweza hafi y'umuhanda wa Tesunari 529 Fdnb yahazanye abasirikare b'Abazarendo n'aba FDLR benshi, ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi barinde iriya misozi yegereye Kibati. Ikomeje kugenda yoherezamo abasirikare benshi cyane. Ubu navuga yuko bari kare ntanirwano aka kanya navuga ikaze habaye, uretse ko deployment zikomeje kugenda zica ibintu. Iyo deployment iri kuba ni yo gucunga umutekano wenda kuri point d'observation, cyangwa ni yo kugira ngo bipange imirongo y'imbere y'urugamba mu minsi iri imbere dutangire twumve ibiturika? Ngo byose babihurijemo hamwe. Hari deployment n'ubundi zikorwa hagamijwe kubura imirwano cyangwa se gushakisha uburyo imirwano ikara, n'uburyo bwo kurinda ibice barimo cyangwa se no kurebera hasi umwanzi ibice aherereyemo muri rusange. Yego, kugeza ubu ku ruhande rwa leta bo bari kubikoraho iki? Ku ruhande rwa leta navuga yuko nta kidasanzwe, ko bavuga yuko nabo imbaraga bagomba kuzishyira mu guhanga. Yego, Karemba Aimable, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. Wowe dukurikiye bwa mbere usonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Astra Vista.